Фымцала шарада жәасааҭк, жәабран ҩажәиԥшьбаразы ишаԥу еиԥш ибжьон асааҭ ҩбаразы ҳтәылаҿы афымцамч анадыркы ашьҭахь Аҟәа ақалақь ахәҭак алашара амоуӡеит. Ари аҩыза аҭагылазаашьа ахҟьеит аексперимент патологиеи, атерапиеи Аҟәатәи рыҭҵаарадырратә институт иахьаҵанакуа афымца ихшарҭаҿ иҟалаз амашәыр. Афымцамч аноурыжь жәакиловольт амчхара змоу атрансформатор амаругақәа руакы тҟәацит. Аспециалистцәа изларҳәо ала алашара аиҭаҿакра атрансформатор ақәыӷәӷәара аиуит. Амашәыр ахьыҟалаз аҭыԥахь иаразнак инеит амшынқәа фымцамч аусзуҩцәа. Иԥсахтәхеит ацәаҳәақәа реиԥшьырҭа, аизоляторқәа, уҳәа ахәҭақәа жәпакы. Абасала аиҭачақәыргыларатә усурақәа аамҭа рацәа рҭаххеит. Убри аҟнытә ауааԥсыра алашара анроуз уахынла асааҭ жәабарзеиԥш ауп. Аспециалистцәа ражәақәа рыла абри аҩыза амашәыр еиҭа иҟамларц азы асааҭ ҩбаразы афымцамч аноурыжьуа аамҭазы афымцарацәа зго амаругақәа аҿыхны иҟазароуп. Ауааԥсыра абри абжьгара иқәныҟәар амашәыргьы ҟалаӡом ҳәа рҳәоит Аҟәа ақалақь афымца иамадара аусзуҩцәа. Иҟалаз ахҭыс алашара арцәара анеиус ианадыркы амашәыр иҟалаз иахҟьаны иаха асааҭ жәаба иахысны ҩажәеизарахь аусура иалагон аамҭа анахьӡаз иҟалаз амашәыр аиҭашьақәыргылара. Аха убри иацы мацара акәӡам, иахьагьы алар алшоит, уаҵәгьы алар алшоит ари арцәара даара иахҟьаԥҟьақәа рацәоуп. Ацәашьы иандырцәо убри аамҭаз аҩны шәыҟазар имыцхәу алашара иазку приборқәа хәыҷык ирцәазарц иам. Афымца алашара азҵаара изныкымкәа ҳтәылаҿы иҵарны иқәгылахьеит. Аӡынра нҵәамҭаӡа алашара аамҭа-аамҭала идырцәоит. Сынтәа акәзар Аԥсны иахьаҵанакуа жәабран мзаҩы ҩажәа инаркны исышны асааҭ шәиз инаркны виԥшьынӡа афымца алашара ааныркылалоит. Ари аҩыза аҭагылазаашьа ҟалеит Џьвартәи аӡҭачаҟны аӡы аҩаӡара алаҟәӡара иахьалагаз ихҟьаны. Ицышықәса уажәааны Егрытәи ацфымца станциа аус азуруа аӡҭашьы акыр иагхалоит. Жәабран мзаҩы жәыхәбаразы Џьвартәи аӡҭачаҟны амшын ақәыԥшылара аҟынтә аӡы аҩаӡара ԥшьышәи ҩажәааба метра ҳартоит. Уахык ишнак ирылагӡаны аӡы метрак алаҟәра иаҿуп. Конечно же, мы ждем перетока из Российской Федерации для того, чтобы компенсировать те дефициты, которые есть. Находимся в режиме ожидания в этом отношении. И хочется, конечно, обратиться к населению. Бесспорно, мы понимаем, что это очень серьезные неудобства для населения, но тем не менее, если есть возможность максимально экономить электроэнергию, чем больше мы все сэкономим электроэнергии, тем быстрее мы пройдем вот этот вот период так называемых веерных отключений. Аӡынра ишахәҭоу еиԥш ахьымҩамсуа ақәа маҷны иахьауа ирыхҟьаны аӡы аҩаӡара иагхоит. Ари иаҳәо убри ауп. Егрытәи ацфымца станциа аус азыруа аӡы аҩаӡара ԥшьышәи ҩажәа метра рҟынӡа ианлеилак аусура аанкылахоит. Абри аҩыза ҟамларц азоуп Аԥсны иахьаҵанакуа аамҭа-аамҭала афымцамч зааныркыло. Амшынқәа афымцамч аусура иалагало аграфикала алашара ауааԥсыра ирыҭалахоит иҟоу адефицит аԥыххаанӡа. Урыстәылантәи афымца алашара Аԥсны иаиуаанӡа. Налаџь Хинџьериа-ԥҳа, Алексей Баструков, Аԥсуа телехәаԥшра.